Thingtlang Nula Remruatpuii pui Thawnthu hi a thui tham do hlek awangin thenni angin karonda dona tuna thengkhat na ngaihnawm o Mizoram Thingtlanga po khote pakhat khomoi khwa a hian rolthar remruatpuii anti mei hi a oma mifing chungchuang te fanu ni mei omaril ruchak le mel thatak mei hi ani rawa longtlaya class 12 zirin athianu zwalinen mi in hnuai chevete hi an lua ve a class an chollai ani awangin an khwa a an omlai tak ani a an khwa khomoi khwa a an ho changin chengkor te khorin khomoi bazara an thutpui ve thin ani longtlaya class kalle turin an inlua terok te panin bungtlang bas a an chuang chowa heng hun lai hian an kholama hian sumo ala service lo ani tin an kwa hian lir thei nei tu ma an omlo ni tin class kalin inrin ni an class lo ni hian a chung ten chome bek ni te lo thonin longtlai bazara a thutpui thin ani chutia chome a thutpui lai chuan nu ho sak mel tak le tlangwal mel thave tak hi bazar turin an rong kala an sil le fen le an hoi her le an vun rong atang chuan mi ho sa ti hi a hi thei rual an ni lo pui thutna an lo thlen chuan boi itum bu che khat hi engza man nge somnga zelani ekapi boya alai mi khu o ole kanu ti pa in boya chuan bazar bek akhaya chuan ada lut ngala boya anti chuan amita tak chik zakalo enin alo mel rang ti puin amu chuan alo lai ve ema ui lalpa le anu khan boya tin na ko ani chuan a thian te le chung te song ko dan po ani nge yang a mel han that em zia mai kho o ka fa han du chiang tak oi ka fa han sak thei lo tak chu tiang te ka ngei to chule phulo suang to man kani lo ti in abula pitar bazar ne na chuan kapi mindor vero ti in atong chuak a cho ei lova chame azor awang in aril atram le a akha tokin apum alo rile thina chame azor zo chuan ril tram takin an in lua chelui ve to taka chuan ho in a thleng cha ti in khwa aron dur khupa ruwa aron sur chopchil ngala ruwa chu atam meya athianu zwalinen chuan cho an ei soka chutia cho an ei lai chuan an in chunga chuan tui hok tople rim chezet chu alo luang lut tatlat mele pui te thian dun chu an uak ngal thota an khamrol dun chia ngei mei chutia an in chunga tui hok lo luang to hum chu an mang ang hle a an bung bel le chuat atlem te an bung ro nei chunang te chu an khumlui ve to taka chuan an da mula engpo ni se kan in nei tu te shil ila tha in ka sia ruwa sur hnuaya chuan an in chung an in nei tu te ina atlan chhota a ma se tu ma an omlo awangin an in lua in hnuaya chuan a chuk hlale ngala an in chunga tui hok lo lu chu atam tula korte tui hok ang main atama wang in huma pui te thian dun ti ngei na hri lo chuan khuma tangin an thlir dun topa ruwa a han hnu dar kar ni zet aral hnu chuan in chunga tui tople dum ui tak ron lut luang lut tam mai chu azia ta a an thian dun in a thei anga ti fai in an ha hle a chutia an ti fai lai mol chuan lir aron ngenga le heng chu anasat awangin a thian nu zwalinen chuan in pom chatin an tre dun chiama an in lua chu a soirin sa mai bok ani dirnging are rual in ho then omte ina tlanang alo nging le palang lirnat tak angin chuan anon le nge thin an ti kha ole pui kalnga lang zwalin atizo chia atho ni na atan aron nging le a tun trom chu ama ayana sa in angenga an in lua bangchak aron mina pui chu thlanglam tukver bula omlai tak ani a zwali ero in chung lai taka adina wangin lein achim nana pui chuan lau thlabar
takin zuali tia ko mul pa in lei chu a hai vaka a thianu zualu nun na chan chuak turin lei chu akutin a tham ton na chutia puin zuali mang ang taka a ko mol chu an then om ten sia in a ron tlan thangal a pui chu lei a hai na lama akutin atangin ti sen ron chuaka mang ang taka lei alo tham mol ti an mu chuan a chan shil kher an ngai lo manrua an mu chun chame suana le thleng ten an hai pui mola an then khoveng te lo pung khom selin zuali chu bangchak leiminin achil atanga minute som thum panga velna a an hai chuak thei ta rama a thei anga an boi som nu in hospital lam panpui ani ngala vandoi thlak takin hospital an thlen meu chuan alung phu an mutalo athia nu ni bok a unau nu ang ni bok ara thei har satna song trom pui tu zuali a talo pui chu atap ta roya an in lo na veng YLA te chuan kuang siamin an khwa khomoya an phur thlak sak ani zuali athi atanga nilina chuan le khathon pui chuan adonga an in lo mek chu zan lam a ruwa su le khan lo tlak lova asiam awang in dang azon angai tur thu le poi an ti zia thu an in lo net e atanga lo thon hi alo ni a engtin nge class akal chun som ta kang in lo tur la chu awang em boxi a tin lo trom pui tur la anei to boxi lo ama chawa in lo tur chuan in lo man atamma ma thin boxi a amang ang ma class achal don chuan harsa takin sikul lama anlo in siang so ve na sa to si a omna mai tur chung te longtlaya chuan an nei boxi lawa lungtlaya chome zor pa a in lua tur zong tur le abung ronoi tlem te le zuali bungrua la tur in longtlaya chuan bungtlang pa sin a chho le a chome te azor zo nu chuan manmo takin in lua tur azong ngala amo chun la ato ema pui te ang kun na thok dik tak chung katan luangam chi ni hek lo le beidong takin chonudar ni in an khwa a ho thale a pui chu ariru aha ema an khwa a kar khat zet nu in le kha adong le nola an in lua na te then matangin ani thung tu pui idam kan be se in lua tur te kha imuta o imulo ani chuan longtlai khwa a sarkar na thok alo officer ten pui tur an du a an hne na class kalpa a i du ani chuan befatang che imang an dan tur kan lo ngai to a kan khongai lutuk che ti in ziak chu adonga zirchun zom le adu ani chuan in lua tur amuzo si lawa mi ina ompa a class kalmei chu tha ati a ti chuan pui chu achung ten rem anti pui boka longtlaya class kalpa a mi ina turin a chho ta roi a kongka chukiking lolu dro nuvalai ni takin aron ti a zuali chuan chu nu chu amu to nu angati le a kapi pui tur indu thu kalosha a in lamo mo o momo lolu dro iming min shil thayem pui ti in ming ko china chutiang cha ming ko mai ta che lubuk deuh pa chuan ole ke hi nungur ti in min ko thina tiang chuan idu chuan min ko don nia ka mu nu yang hle meya chutiang chia chuan ke pon kalo ngai to a nui senin alo ti a solai chauka pul room so I room tur I bek te khavada lu tro alo ti a ainda fel nu chuan aim bo soka kapi enge kati masak ber don ilo thleng chowa ha damro rongbol le inchung ti fa hi ini tin na chu ani mei ke hi aizol lama ka ho angai le zeu thina mama ronglo bol sak tu tur hi ka momo a ilo thei tur chu alom hle mei alo timol mola pui chuan rongte abol zo nu chuan apithar nen TV an endu na tlaidar nga le achan ve arik donin kongka kit tu an oma pui mama boya
office kal alo bang to ani don chu lo hon mai ta che ole ka pi ti le kong ka hon arol nga la kong ka pui kal na an hong ama atlangwa sang tak mana achame zor dor tu te kha ani ti a hra chuak ta chia pui chuan makti takin ka hawin a en topa boya chuan pona hian ka ding reng don nge ka lo lut don ati chuan pui chu aswang to na tangin a har zoka inthiam lo takin ading son nga la boya a in bol zo fel hun oma chuan pui choi lo siam la boya po aman to ang ole ka pi choi chu asiam mol mola boya chu a in bol fai zo chia ti shat takin alo chuaka alu le ro lo de chap nen chuan lo pen chuakin t-shirt var le ka kor bur ron ha in asa a tha zia le a leitlin zia chu pui chu mu nom ati le a cho an ei kham nu chuan thleng te sil sok sokin pi ka ru ma le kha ka zir dona min mamo na in nei ani chuan min ko mai ru o ole ole pui chu a ru ma lu tin tha ati em phulo ti in shema se mi pa alo veiru em avoi khat mu na a alo veiru ngal em mei amu manga amu fo te ina mo oi avamak ve ka fan sak tak em ti in ai ngai to a azir lai bu kiawin le kha azir mol mala dar kwa arik chuan du tokin amu hil nga la zinga rongbol sok sokin boyalo tho ma a chhuafat adu a kapi class kal turin kalmei ka du a ipoi te lo chuan avalma omve nia ka thianu som ko yanga ya cho ai photla ikal donia adi tlat awangin she tak chungin anrolin ai tange nge a choi kham chuan man mo takin achua ka koi khat akal nu chuan karnal tak lo tlan in akhal tu boyange mei chu a mu a klasa chuan ti du da le mu sit alo fo thina a chan chu a chome zuar an mu thin wangte asil le fen thing lu tuk wangte in thian han kom turpo nei lowin amal tlat thin ani zana le kha azir mol thina puite lo chuak lok te ole kapi hei na tu ka aizola ka ho thut angaya ipu anuam sam lo ani ome boya hi ikuta ka da o chome vel le angai ani chuan boya ilo dil mei donya chuan boya room le ka room a plan ka khoi so ni khaddana tuitlem te ilo pathin donya ole kapi tluang takin ikal donya atu ka chuan boyanen chia an oma class akal angai nen ni dang anglo takin boy chu aron tho tlaya choi turin aron chuak har tlat class kal ka ngai sin le afhan rei tak em ati ruk lai takin alo chuka pui cho ila katlai don tlat ole ke po katlai ka hlau to lutuka thleng vel chu kalo ho a kasil meyang ipoi ti lo chuan ka kal to meyang korwalin ikal don nia aya ngai lo kapu ha kapu ani kalang upaviau ami kum som ni panga chia kalani hi o a viau lo we inom pui mei kania kapu tur alom ini kapu min tile ta lal chuan omakani a ulc min ti mei ta che e ole ulc atha e cho hi eve photla kalau thla ko yang che ai ngai lo kapu o katipal wel si ngai lo tinge thla chu ilo em a kan tla sami ten an mo palang che min ngai kholo palang engwangin nge an ngoi kholo ngotang che I kholo thin ti na ami nilo e kare thei em awangin tlasa mu sitna katok thina chutiang chu kadin mun ani laya min thla ani chuan ar thei na wanga meu salaka tia angoi ta dai me chu mi ho salaka engtin mo ani lo zongin an ngai koi ka lawani ani mo ka thla chak tu me che min nial thei lawang ati tlat awangin arwal chuan she takin akal tange nge a an school kot an thlen chuang kar chu ti dingin in tlasung takin pui chu achuaka chutia pui kar atanga lo chuak an class mi ten an mu chu makti takin an meng pharna sele a driver la chu
anei tu pa ti hriat takin a changkang hle boka a then chuan pui chu eilo takin an hmui an lo ner khuma class an ban hnu in hotuma a tho tur chu an hual thup tameya lo thla tu che kha tu nge ibel pa ani lo phota i chungte ani lo phota tu nge soiwatte an ti a pui chuan ka u ni kha I u mo nang ang mi hnuai hnung Saturday a pianga bal taka chome zor ngai khan mel thalu tuk tak mai kar nei le ngal chu I u nau pa ani lo tur sia kan shevek dot ka saye te itialo te pa in school ko zola an potla a an zinga in la chelo berle anei ve pol tak muani chuan isoidonem tu nge pui chu ngoi ranga muani thinin atwar talo atifin e bang noi chuan vom nan a manga midang tepon muani ti ang in an lo ti ve a an tifin pai e bang noi chuan an vom ta clear hloma pui chu rilru na takin atrap zoi zoya lelpa min tam pui ro kei mi ri thei hi lelpa chakna min pero ti in amei mi chinga chuti lai tak chuan elsia lokalin thinrim hase chil nok nokin engthil nge in ti no chwa in du em no pang swal lut tuk hlom mai nang ni ang mi chapote awang hian alom mi har satin har satna an to pel thin tranpui a hnek in invaten om ve hetiang hi pui chunga in tile ani chuan tumma ka zwa don lo cheu ti lo hriang cheu ti in pui ba na chuan akaya ngoi rengin in pemia lovin an omduna in an thlen chuan pui ka ti khop me ka lo thla che awangin voin ni a ithil ton hi ka thiam lo ani ma se ni tin ka lo thla ang che an musi dreingam lowang che an thik wang me che ani kha we'll see adik alo ma se min thla du to su angai to lo kani na anga khosak hi ka in me ber kakara I chona wangin I na asan pha in asan lo pha chuang lo chu wangin kan kal dun siang ani lo chuan an zom let watang cheti ka chiang apoi lo ka chan to ko lom poye I chan tok ani na bi ga om lo tu ma in musit tur kan om lo ole kapu o tipal will see ole va in ti fairo ti kha chuan vok cho mishing inirungot alom ati a pui chu kar khat zet ni tin LCN a thla hnu chuan an skula chuan pui chu en shek ama aina sai na hlo a tuipa nga tanga rongkal du duwa an ti mai chuan pui lo ding lok makti takin ading chata ka shingai mia lo che min shia mi a milar ta chu shiat lo na ka musit tu bok mo ti in ain her nga la pui lo ding lok du duwa kania chuan kalo chik ro reng thin cha mi ten an soi dan le imi zia le isil le fente engkim hi ka oi lo ani engtin chia nge ka chan chin chuan soi a I o thinrim su o ka shelo le I thinrim lo tur thu min tiam photro engwang chuan ka sei le lo meyang soi ro ka thinrim lawang I mo pui I mi ho sa te hne na sum tak sum tam tak lo a in zwa thinangin an soi che a pui chu anghing ta chuan ke chuan ko oi lowa chu tiang chu ni se sil le fenal taka in cheia in thuamin ka mu fo ang che kholai ka mu chang che po in ma se I form hak te hi a hluya tin kholaya ka mu chang che in chei ngai box si lowa chuan I mel tha a I pian anal boka an thik chani pering ka ring ta a I soi zo to em ka thinrim lowang iti kha min hosu o keipo hi tuipa nga tanga local kania ti in du duwa chuan a chepeya LCA chuan alo ngak reng ani ti a hmu chuan manmo takin du duwa chu kalsanin kara chuan a thotum bur meya LCA chuan mitko sande ak chungin kapa kha ibelpa ami inga ibelpa mi kati meyania nilo tuipang kwa atanga local ka thian thar ani kha ti in a thusia zong ta chu ashila inan thlen chuan a ruma lut ngalin trap zoi chungin lelpa mi ho sa min siam ro ti in gadil ngai lo che
kadin mun hi chele ma se ka vui ngai lo ma se kan school mi ten mu se na tin reng le do ta min po na te hi ishevek anilom ni kapa vane mi tinge ingoi tlat thin min ensan ngai lo anilom ni chaknatal min peng che amen ti in achan chin an school mi ten an soidan ngai to kirin amut hil thei hlek lawa akhum terote a chuan aleta ro asur ni ti po a shehek lo poba lagdan thaber chu min musutu te zong zong aya pas that ani tu na tang chuan lekha na satkin kazir na sazwal so to ang tin amale ama ain fui thul jingdar ni a po alamul thailo ringlu tuk tak main trek aron tla a tuk verdar thalang chu kol phein aron chun eng zok ngala ring taka tre in ain lukho ngala elsia chuan pui thom chu sia in pui ruma tlan lut fatin pui I tha em I hlawami olc ka hlau lutuk hei bula kom rengalom ti in awakwa a pui chu apang asele hialo ni a akwa asik ani ti po in shelo elsia chuan tuile na chona pe in amut that tira pui in class bang kan ho atang khan I room atang ila chuak mia lawa ka ngai to lutuk che asin ehe ni don tak chote ei to em rongla ka bol silo pui fello tak kani avan poi ka vanin thiam lo tak min ngai dam ro e pui chunga thil thleng kha keima anga in ngai to in ka she thiam che alom shom ti du su kolom me olc ka pi bula sei su o thattak alo enkol tur che min ti sia nangma zokin min enkol char zok ani sia school hi bansan mei te hi ka du de rum bang lo ve le alu tuk mei thattak le kha zirin na thattak ilamu anga pasal fel tak nein mi te o ilani thei asin will see kachunga chutiang chu athengun ve po ka ring lo we a thleng lu tukang na tu ka ikwa asik to lo chuan inu le pa te tlo pui che kalo tu masin tak mo ti in alom em awangin elsia chu akwa chula ingai to har thutin kati pal apoi lo reng ti in elsia chuan pui chu afop sewa aroma akal san ngala pui chu lungtum ang maya thu in welsian min fop mo komu mangem ni box silo min lo du reng em nilo aizola bialnu chelo set ane nge yang ka adon ti in amale ama te in sik thul zan lam amut that lo em awangin a thot lai hle a man mo taka thawin rong bol turin chauka apan ngal a elsia chuan rong alo bol fek ti amu chuan mak ati in ein thiam lo tak zeta amela alang chuak ngala elsia chuan good morning kanote tikhan shom ti mel pulo khan ei ngalang in khwa kan kaldon kha kanote min ti mo wel se hi thuta munile ti in zak tak chuin choi tur chuan a thu a asa em awangin manmo takin ai in akham ta fata pui te kholama chuan kalin pui hlim lutuk chu akhireng meya akhat tokin elsia chuan amel le zewa pui hlim mel thazia chu mu nom atile a pui te in kot an thlen chuan no pang ho chuan motor lam chu panin an endu hle a pui nu le pa te chuan an lo lom em a zanria e ngal turin an lo ti ngal mola an ar pui tuilai ngei me chu apan tal sakin an limtlang hle a an khoteru te chu pui chuan chuang takin asoi mola elsia chu afan puya an kholui ngeng pui lui an ti mai tlong lui kalzel hi an khole ngeng pui kho inkara luanga luya chuan inbol turin an kala pui chu tuya zuang lutin thiam tak mai na lewa sanganula ang main tui hleu chu athiam hle a elsia chuan mu nom ti takin alo thli ranga ulc lo hleu ve ro annuam te ania ole ti in elsia po chu tuya chuan zuang thla in a hleu tamol mola tlai choi khama long tlai lam a ho chole in an ni man dan chunuam an ti sia an saidun mola in an thlen chuan pui chuan will see kolom lutuk o I that na hi kadam chuin ka sherengang
rulet ve thei hun che nei ve ni a her chuak ngai ani chuan I that na hi kala rulet nge yang che Elsia chuan tuna min rul thei lom tuna chuan inom pui mai kani hi ti in ameng khup nga la Elsia chuan lo nei chilin min fopla tok mai pui chu za awangin a khor der dera will see ni lo Elsia chuan kanote mundiu ve lo emmi pui chuan tuna hian will see kha min du ve lo ami ati mo kabeng chari emmi min du lo ni lo min du ni lo min lo du reng ani thei lo min lo du reng ti na mo oi ka a thei don oi har sa ti setin pui chuan engtin mo pui ka du lutuk che chame zuara ka mu hlim atang che khan ka thin lung mun ruak hi ilo no khat to asin mu le che ka cha ka ma se ka mu tangai mi alo che a ti hian kan ina nge ilo omta kha mak ka tilu tuka ka lom sia chu well si pui min jing ro kho pui nula thengkat in le no lu tukte in le changkang tak tak te mir thei mu se ching ang te fel om taka mani in ta sang tak nula ho te hi ngatan ma katilo ka me che du tu sam chu nang hi ini asin kanote ipasal turatan min du angem pui lom lu tuk chu o du lu tuk anin ko wanga lim takin anin mang tha a pui chu lom awang le alo du ruk em apolo tlangwal in adu zia a hriat chuan lim takin amu hil sia an exam alo huna rim taka le kha zirin elsia chuan thei top a chwa puya an result alo chwa chuan Mizoram pum class 12 exam a top 10 zinga alang phate hiala pui chu an school timing thatu alo ni tarang maya an lim dun hle a Elsia nu po afapa pui turin alo thleng taboka pui chu an kholama ho rin college kal turin thei top chwa in chame chang khar chawin longtlaya le langin bungtlang basin akalni tina zanlama chengkol te khorin athok rim hle a college kal turin aizol lama turin anule paten anti awangin aizola anchung te nei chun anchung te chu longtlai PCO atanga bepopin aizola college kal turin anin tifelta a pui chuan Elsia lata chu a she hle maya ma se ainzer chwa nge angai mew si a aizola akal don ni chuan Elsia chuan lo hruain zangkhat an ina riak ri turin asoma pui chuan remti in Elsia te in lua lam chu pana kapi idam mo o damia pui kalo ngai lu tuk cha kha aizola ichung te ne na yom tur thu ULC khan min shila kan ina lo omzok ta che kan pa le kan pui pakhat chia an oma in thla hrun na tur pakhat ma lo asin alo ti a pui chuan kati boy tam to lu tuk chau nang mani awanga trustral po pas kani ti ka in sia minom pui do lo ta ula school ka chol nge kha angai do na inchunga kan chung ko in kan lom khop me Elsia chulo in rol vatin mundanga mangai lo kan ina omla athaber zokang office thila na tuk aizol kal ka ngai do na kan choral do nia alo ti a chutia apile Elsia ten an ina tora an som tak tlat awang chuan Elsia te in a mai chu tha in a sheveta a Elsia nu po telve in aizol an pana pui chu anunga thol takin amai na thu a dathlanga tangin animel nuile de vur thena thim theta chuan aizol an thlengta a pui chuan aizol chu pui atingang maya kodang reng hoi thelo in ro pui tak te dor changkang tak te lir thei tam tak te chu makte takin a thut na atang chuan amel kwala afahan pui em hi Mizoram mo aron ti chuak phonga Bung-1 Na atop ta natuk zana Bung-1 Na minlo ngai thlal sakle theu turin kangen tak meu chawani kalome